U kojem slučaju je topologija bitna, u kojem slučaju topologija nije bitna. Ovo me stalno ispituje na Instagramu, YouTubeu, po mailovima i sve to. Sad ću vam dati jedan vrlo jednostavan primjer di topologija fakat nema veze i di topologija strašno ima veze i di moraš jako paziti na topologiju. Radimo ovo ovdje jahtu. I ova jahta ima koliko 2-3 kata. I svaki kat ima na sebi pod i sad ja dok sam radio taj pod, ja sam morao izbušiti ovu tu rupu da mogu kroz tu rupu staviti ove tu stepenice štenge. Ovako. Ovaj tu pod, evo tu je jedan vrlo jednostavna verzija tog poda. Kao što vidiš, to je samo jedna jednostavna površina koja ima neku debljinu. I ja samo trebam u toj površini izbušiti jednu rupu. I to je to. Znači u ovom slučaju mogu vrlo jednostavno uzeti tu površinu, add modify, generate boolean, difference, uzem ovo tu kapaljku, spustim ovaj predmet dolje ovako da zbuši rupu. Znači bit će ovako nekako sličan. Apply, to je primjeni, obrišem objekt i sad imamo rupu u tom podu. I to je gotovo. Sa ovim podom više ništa drugo neću morati napraviti. Ti kad uništiš svoju topologiju, ti kad primjeniš boolean modify na primjer, ti si stvorio neke probleme u topologiji, kao što su na primjer n-gons, kao što su neke druge stvari koje sam objasnio u nekim drugim videima, kao u onom svojem topology guide-u. Ja ga na engleskom budem ga preveo na hrvatski, ako želite možete ga skinuti, stavit ću link u opis, isto ga imam na Instagramu u bio. I tam sam objasnio sve probleme sa topologijom, šta znači loša topologija, kako možeš ispraviti svoju topologiju i sve to. Kao što vidiš, ovo tu je loša topologija ovdje, imamo n-gon, imamo kakve druge probleme, međutim u ovom slučaju meni to uopće nije bitno, zato što to meni ne stvara nekakve probleme, to meni ne smeta, ja sam s ovim tu gotov i to je to. Evo sad jedan drugi primjer u kojem će mi to smetati. Ako imam recimo ovak nekakvu kuglu, ajmo reći subdivided kocka, onda ćemo shift A, dodat ćemo jedan cilindar ovakav i sad ćemo napraviti namjerno najgoru moguću topologiju. Napravit ćemo ovako ovu tu kuglu i u njoj ćemo zbušiti jednu rupu isto sa boolean modifierom, ovako, kapaljka, ovo, ono, apply, evo ga. I sad smo uništili topologiju u potpunosti, kao što vidiš, n-gons posvud, totalni kaos smo napravili zbog toga. Ako mi sad želimo nešto drugo napraviti s ovom tu kuglom, to će nas stvarati koje kakve probleme. Recimo, ja sad želim nastaviti nešto modelirati tu, želim recimo napraviti tu neki bevel na ovom tu rubu da bolje izgleda, zato što ako stavim shade smooth, želim napraviti sranje, ovdje tu po rubovima, to se isto događa zbog ovih tu n-gona, ali ja sad možda to želim ukrotiti, zato što sad želim napraviti neki bevel ovdje. Ako ja sad idem tu napraviti bevel, skužit ćeš da moj onaj alt right click, alt desni klik, da bi označio ovaj tu face loop, to jest ovaj edge loop koji ide tu oko ove rupe, meni to jednostavno ne radi kako bi on trebao raditi. Ja bi trebao moći vrlo jednostavno alt click i to bi mi trebalo označiti cijeli ovaj tu krug što ide oko te rupe, međutim to on ne radi, evo vidiš da mi napravi totalni kaos. Isto tako ako želim staviti loop cut recimo sa Ctrl R ovdje, uopće ne radi ono što bi on trebao raditi, totalno mi kaos nastane. Onda mogu probati recimo alternativnom metodom na ovaj tu način, mark sharp, da ovo tu bude oštro. I još uvijek mi ovo stvara koje kakve probleme sa sjenčanjem, vidiš da imam artefakte, koje kakve te gluposti. Znači napravio sam totalno sranje zbog loše topologije, u ovom slučaju mi to jako smeta. Znači zapravo vrlo jednostavno. Ako ti problemi koji nastaju zbog loše topologije, zbog n-gona, zbog takvih stvari, ako ti oni smetaju kao što bi mi smetali u ovom slučaju, ne mogu napraviti bevel, ne mogu napraviti Ctrl R, ne mogu ništa drugo napraviti s ovim tu modelom, sjenčanjem je totalni kaos, u tom slučaju moraš paziti na topologiju, moraš puno bolje to napraviti. Ako želiš naučiti kako ovo tu recimo možeš izbušiti sa dobrom topologijom, evo ovdje pogledaj taj link, stavit ću ga u opis, ovdje skini. Na engleskom ja budem ga preveo, ako želite budem ga preveo čim prije mogu. Ali u tom slučaju moraš paziti na topologiju. Ako ti topologija nije bitna, ako ti ne stvara probleme, vidiš i ovdje imam n-gon i ovdje mi ne radi loop cut kako bi trebao raditi, ali tu mi ne treba. Tu ne želim ništa drugo više napraviti, ne treba mi bevel, ne treba mi ništa drugo, ovo tu je gotova priča, znači tu mi uopće nije bitna topologija i u tom slučaju sve je ok. Javite mi što želite da sljedeće prokomentiramo, ako ima neka pitanja pratite me na Instagramu, može i u komentarima, pa se vidimo u sljedećem.